Sarani sira iha Capela Sagrada Família Bebonuk. Celebra missa Jesus hang hamutuk ikus. Honi escolante sira molok nia tama basimu terus. Iha missa quinta-feira kalang nih. Sarani Bebonuk hamutuk ho lian nain sanulu resin rua. Hang hamutuk ho amo celebrante. Nudar histori ida. Kona balorong Paskua nia. Molok Jesus mati iha cruz. Iha hang kalang nih. Ina naman sira prepara pão fermenta. Hamutok sanulu resin rua. Antes tama ba Jesus fase escolante sirani ain. Iha celebração ne. Amo celebrante fase lia nain sirani ain. No lia nain sira continua fase sarane sirani ain. Hodi hanoi hikas Jesusnya sacrifício. Amo celebrante Belarmino da Costa Oliveira dehan. Hang kalang ho sarani Bebonuk iha kalang ne. No dar história kona ba Paskua niang. Quinta-feira Santa, Bebonuk Hana Mutu, Paskua, Ema Judeu Sira, Diatur kata Maromak Envira, Selesai, Continua ho celebração Eucaristia de Jesus, no Karan, Oniran Rasa, Odi Hanisan, Hana Mutu Konya. Haikamos, muda rasa muda, muda remana mata haika, berpasemos ini aku sisiran haika. Itu hal que tidak. Portanto, a celebração Páscoa, né? Sai oportuno atau sarani ida halo reflexão ang, kona basala nebe ema ida halo. Hasoru maroma, iha mos horário atividade nebe se realiza. Iha Capela Bebonuk, durante Páscoa mak, iha quinta kalang celebra Jesus hanga mutu com escolante sira. Iha sexta-feira santa halau via sacra iha parte dader, no liturgia palavra iha parte lorai. Enquanto iha sábado aleluia, liana sira halo ahimatang. Tuir cultura igreja católica niang hafoi missa remata. Sarane sira continua halo adoração, totuku sanulu resin rua. Coco a história Páscoa Judeu Sira. Ini nara Páscoa Judeu Sira. Awal sexta-feira nih kita biasa terbiasa. Kemudian kita perlu kita halo liturgia. Kita liturgia, kita terus. Sabah dunia kita huho haran ahimatan. Halo tir kultura dan sira sei halo oho animal bodi itu serang banyak ahimata sira mo se tau piti halo dikubot di laba sira halo mo se tau mo gua malu serba halo tira satu kulanya ko sira ya mo seremoni ida nebe maka hase na roman iha mo se misa larang hase musbi. Durante celebra Páscoa iha Capela Bebonuk missa quinta-feira kalang ne. Lau hak matik. Tambah hetan segurança máximo husi escuteiro sira. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Pós.